Genevieve Aibur Atu ashukmi hi amate in design ato ami ase Aralio mehe leitak eli mersin hem ase atu afrok me til tuam he amaden asar me amaden atwa be me se Abisak van yang par tuang ram atu ashuk mi til tuami amate in atwa mi asi tu aralio mehe dot kunjia kabong se atil tuam afrok mehe amaden le dudial ne costume antwa mi se Atu aralio mi khobong tiam tiamin chang su way ashuk mi design hi designer ram tamoy ni to apyak mi si atu aralio mehe Sharon Bar long tang ase afrok mi costume le design atwa mi jo amaden atwa mi se Atu rakalio mi vong tu biak moy yang ashuk mi til tuami amate in atwa mi asi
atu aralio mi hi Eli Troy ngalang ase atok mi tuam costume design amatin ato ami ase atu arakai ding mi hi ai burin sang lian mang ashuk mi chil thuam hi ama te in a design atwa mi si atu aralio mi hi zorampar ZOPHEI bi ase atok mi tuam costume and design zorampar amatin ato mi ase arakai leo mi hi 3P lal din moy atui ashuk mi fashion e amate in a design atwa mi si atu aralio mi hi zapar sung 3P cham atok mi tuam costume and design amatin ato mi ase atu don lei zungai kan mu mi hi chong chia in tin kip khwai ashuk mi chil thuam hi Christina ngun za thang ni to apyak mi asi atu aralio mi hi Daisy Luang Yang ase Tampei ase ashuk mi tuam designer costume amatin ato ami si Daisy Luang Yang Tampei
Another one. Lampay. Root Tuan Yang Par. Ashok mi design hi. Ama le Esther ni antwa mi asin. Lampay Root Tuan Yang Par. Atu Aralio Mihi Tapar Sung Zabong Ashok mi Tutuan Le Custom Design Tapar Sung Adin Adot Tapar Sung Zabong All right, now please welcome all the contestants on the stage. All right, let's hear who's the loudest in the building. Aibur. Later, Tuang Ram. Kabong, Long Tang. Huang Tu, Ngalang. Aibur, ZOPHEI B. Shripi, Tong Chia. Humpei. Zabong.